Adamson Murike, MC wa Thiro Gaituan, na mbere kabisa kakwenda kuwa ntumbite kwanirwa umanya na shortlist nyira yumbite kwithira kibwithime County Public Service Board yaandikwa kwa Health Department babwithiti yairi na itumbite kuona pigo enene muno ya antu ba Thiro Gaituan na especially yenda kinywethira atongeria betu benda ibokira kwaria no ntu ibokira kwirwo nimbire na andwa na ningi lakini batu ya tongeria barinjo ntutikira kuona region yetu ikia discriminated in terms of employment no ntothayo kakulaithiria ngoira cionthe cionthite kwithia ikia advertise in County Public Service Board ukiakulaitha ni over 350 ngui ukiakudivide wondi batu kwithira ina antu banana lakini ulaithiritie ukalaithiria wondi imwe itina antu ba shortlist ndi bakwana baile kwicio i shortlist kinyomo lakini ma MCA yoyo hokira kuwa uma bado tutikira kuthetera mwananchi na tutitikiria antu batika advantage ya corona situation ira iyo no ntiba komya tutiomba kwandamana kana kubwithia bungi bathwanie twakira ya tongeria no mwanka twire antu betu uma kenda bomba kumenya ituinyeletwe ki shortlist ngira yombete kwithira kiendelea na interviews ira ikuendelea na itukuona inyango imwe cia bati kwitha sikinyukua shortlist ni antu baingi lakini bakayukwa bakai kiuta tena bora bandi bataizite ogethera ba kwandi bataisantu 50 something bakayuke 40 less so ibyo ndo tukuria atiri orende kaba choosete antu bara bakwenda baike nafasi ibyo ndo tukua kutena fairness na process yeu ninkoromba yombe washokero kabisa antu bonda bayukwe na njirera yagirite na ikenda tukona iko representation George Mutima MCO Mawa Ward bere buru nyaoni kankuwa certified norangue ira shortlisted then Meru County ira ko ira ya Mawa bere buru kambuwe then gembe and then kinye Mawa Ward aki to disadvantage mino kengo ira tara nawa ira twekite antu gabwiru ko apply kenda ba shortlistwa kurang kawang muntu go kya ko apply no ke do shortlisted tikileka le wori ukuringo tikileka le no ori outside the guera ira advertise o muntu atoka kure kwa shortlisted ote possibility re muntu kuona ngui so itokuria ketrani mechanism yetu atumairwa otoko kedra kinya wa dimwe etene nya muntu mwe nyora ora kebara wa shortlisted kana kedra kira antro dria dit o kedra wa di na ntobele onto mawa muntu mo kana bele so itokwenda kwa ine bate ya wonde mutongoria okuma Mawa Ward mutongoria weyende batwe ngoira tena equivalent anebi nonto pa service board era Meru County nonto yekara ya Oscar kana kore antu fulani baraba bangiwe buri keda bachona ngi ito buri kwa istinde to kona manto ya kuendelea yate kuendelea then Meru County vai currently ora ko kari kute buri ko yokia otweka onto antu beto batomba kuona kanyara bomba nya kudra na bolelia manto ya kuendelea no ndo manto ya corona tutiburi muntu atiburi ko yokia erio advantage aritangoire itekobwa ndene Meru untubonge mbue ndene nyabene hospital kuna antu bariteta ngogwo for 5 years kuna lab technician kuna nurses kuna antu ba dieta bariteta ngwe 5 years by cashues lakini antu bara bonde bara apply ro te muntu ra shortlisted ke bonde so iron koria okya kwetha nya muntu ro riteta ngwe na thirikari ne kumenya na experience ya ngwe wangu ate kuona kinya kana kwa shortlisted kenda ndiko kengwe ni kuendelea ikriteria kari yotumire kakenda antu bara bako ngwe baewa so batu teweretwe na daromba ngwe izo sombo soprorenge antu beto kenda baka apply by shortlisted na njira yagirete kenda panya batu ko twani kuri antu begembe na nya antu ba Meru kana antu ba Mawa Ward